De billeder er blevet berømte og berygtede over hele verden. En problematisk kortfilm om islam provokerede en ung marokkansk indvandrer til drab på filmens instruktør. Skoler og moskéer blev brændt, der blev kastet med sten. Mordet på Theo van Gogh i Amsterdam rev pludselig sløret af det hollandske samfund. Hollænderne har længe set sig selv som tolerante i et multikulturelt samfund. Men har de indfødte hollændere virkelig accepteret de mange indvandrere, eller blot tolereret dem som et nødvendigt onde? Og har indvandrerne tilpasset sig det moderne Holland, eller klynget sig til hjemlandets værdier og traditioner? Er billedet af det multikulturelle Holland kun en illusion? Horisont tog til Amsterdam for at finde svar. Her i Amsterdam må man gerne gøre ting, der er forbudt mange andre steder i verden. For nylig var det for eksempel den årlige marihuana-uge, hvor man kårer de caféer, som laver de største joints og den bedste marihuana. Holland er kendt verden over for sit frisind og sin rummelighed. Åbenheden har tiltrukket folk fra mange kulturer. Halvdelen af Amsterdams 750.000 indbyggere kommer fra forskellige etniske minoriteter. De fleste er fra tidligere hollandske kolonier, som for eksempel Suriname, eller gæstearbejdere, som de mange tusind tyrkere og marokkanere, der kom til Holland i 1960'erne og 70'erne. Cirka 1 million hollændere er muslimer, de fleste af dem tyrkere og marokkanere. De er hollandske statsborgere med samme rettigheder som alle andre, men grupper af især unge marokkanske anden generations indvandrere har de seneste år givet myndighederne mange hovedbrud og sat den berømte hollandske tolerance på alvorlig prøve. The Moroccan community in the Netherlands and also is very big here, and certainly in certain bigger cities in the Netherlands. And there are quite big groups who are trafficking drugs or in criminal activities. And because of that, Dutch have a very, very bad opinion on the Moroccan society as a whole. Den marokkansk-hollandske journalist Samir Abbas fik engang en bog af den provokerende filmmager Theo van Gogh. Inde i den havde han drillende skrevet, må Allah være med dig. For nylig blev Theo van Gogh myrdet, og hadet og intolerancen kom op til overfladen. It's very difficult, especially when you see this murder was committed by a Moroccan young boy who was born here in Holland and had a nice diploma, and I think he wanted to be someone in future. And then the question is then, what happened with this boy? That he came through extremists, and he adopted them more than our society. He rejected our society and said, no, I want to go with fundamentalists. Reaktionen på mordet kom hurtigt i form af angreb på muslimske skoler og moskéer. Det hollandske samfund var rystet både over mordet og de efterfølgende angreb. Et par hundrede meter længere nede ad gaden her bag mig var det, at Theo van Gogh blev myrdet af en marokkaner. Her på hjørnet ligger en marokkansk restaurant Medina. Det er en populær restaurant, hvor hollænderne hver aften kommer for at smage ægte marokkanske specialiteter. Ejeren, Hamid El Abbasi, kom til Holland fra Marokko med sine forældre som 14-årig. I dag er han succesrig forretningsmand, men han har arbejdet hårdt for det. Hamid El Abbasi er skoleeksemplet på den velintegrerede indvandrer. Han klarer sig godt økonomisk, taler flydende hollandsk, bor i en pæn lejlighed i et pænt kvarter, og børnene klarer sig godt i skolen. Alligevel, efter 28 år i Holland, føler han sig stadig som en fremmed, som en outsider. Maybe because we are the outsider, I think. That's why we must work twice to be same the Dutchman, I think. Næste formiddag besøgte vi Hamid og hans familie for at bore lidt mere i det der med at føle sig som en outsider. They see me as outsider, yeah, exactly. The Dutch people see me as outsider, as Moroccan. And they tell me, "Oh, you come from Morocco? Are you Moroccan?" They don't tell me, "Are you Dutchman?" If I live so long here or have Dutch passport or so, but they see me as Moroccan. Familien er stor efter hollandsk målestok, men lille efter marokkansk.
Mohammed, den ældste af de 4 børn, er 17 år og skal snart begynde på universitetet. Hans lillebror er 15, mens pigerne er 11 og 8 år. Og Hamids kone er gravid med parrets 5. barn. Will it be the same for your children? Or maybe their children will be regarded as Dutch? No, I don't think so. It's the same. Also for my children, the same Moroccan. But the Dutch people see us as Moroccan people. Then you stay Moroccan. Selv velintegrerede og succesrige marokkanere som Hamid El Abbasi kan ikke ændre mange hollænderes stereotype skræmmebillede af marokkanere som kriminelle og farlige outsidere. Måske findes det åbne, multikulturelle Holland slet ikke i virkeligheden. One thing I noticed, not only now, but the last couple of years, there are people living on islands. We are talking about a multicultural society, but everybody lives behind his own door. The Moroccans Dutch, the Turkish Dutch, Dutch origin Dutch people, and everybody's working for their own goods. At this moment it's very, very difficult, even if I want to build from my heart a bridge between people, because I think it's my responsibility as a citizen of this country. En konference i Amsterdam for nylig med både moderate og yderliggående deltagere skulle netop forsøge at bygge bro, men der var langt mellem parterne. I think Islam is a retarded religion. It's started in 1400s and they still believe in that. You people, you have to integrate. That's what you have to do. That's your goal now. And we're against that. We think we ourselves should decide what our future is, whether that is to integrate or something else. We live in Holland and you have to adapt yourself. If you not like it here, you go back to Turkey or Morocco. You're a guest in our country. I don't think there are a lot of fundamentalists, as they say now, but I only said that this Mohammed, the guy who killed the Theo van Gogh, probably did not have the strength to fight whatever he thought was not good in a democratic manner. I don't think there are a lot of fundamentalists here in Netherlands. If there's someone to blame to hold the situation we are now in, it's on the politicians who were in power the last 10-20 years and didn't do anything about the problems everyone saw, but they didn't do anything. Konferencen varede i 3 timer.